papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Angel Ruel laranang hasta mo tentite beside TPN Channel 13 ni Jo Maria Bab. Ngumay man nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad isa maray dayaw wapagtengan nyo. Babaan iti dayto ya programa na paulwan sa miwingayo kinandaniw tilukanja. At iagserbe winwagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, isote si dadaan namang Kevin, kin magpasangbay kada sinurat yu, abon na tilandaniw, anak ay palaunan ti mensahe, karagit patigyo iti biyag. Kin kastamutin dagiti papagayam yung unayat, at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at kindamin nyo, nagita kuminyo ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas, mabaan iti daytoy a programa sa miwingayo kinandani tilukanja. Kita tingarod tumura, asunata, may ruknoy kada kay amin na pada-pada.
Dan 7 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, nga nagibasa ti boniti dandaneo, hasta mo tinikablaw kin kominyo ti live Facebook ti DCTP, ikablawan tayo muna ti papagayam tayo na yata tumartarabay, ti dahito yung programa rita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Oran, Kangrunani ti Sudad ti Candon, ngayan ti Radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mangirwart installment na motorsiklo at tuyon ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. Ken ti amin na sangana manipod Region 1, Ingana, Region 5. Ijaya na karakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangirwar ti motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotora kuyugin nyo lang umay ti opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation tagdati agur oray 1,000 pesos agun ko na titunggal at damakuyog na customer. No dati sa studio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Minno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo karagiti na dakama ta branch office ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa po ninyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Rinoy bagayo ng agyo ti radyo ti Radpas. Karagiti madanunan nyo ang kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Taklin sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makairwar ti motorsiklo ti customer. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, with the requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Dagiti mo at nakabayo doon ti motorsiklo na inkaya lanin dagitay. Original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo talaga saan pa'y anakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 nagpababa 2014 inkaya lanin winiklem sa opisina LTO District, Candon City. Itugot yung lang dagitay. Xerox copy original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Napapagayam. Nagkay sampay nakaala ti plaka da. Adwan pa'y ladi tatin magkita. Pino mo. Magtartaray lagi 7 characters. Nagdaman lagi tayo. Parikotyo kas pagrigan mo nga nakarestro. Mabalin latapan nyo i-claim. Sa di opisina ti LTO. Kapag naalayo di plaka. Isabay mo tin i-upload. Tapno awan to ti sagsagabay nyo ito no. Kapag di emission. Kas di lang papagayam. Diskarte na. Nga mangkay nga. At patpataray no nga nakarestro.
sayang ta 5,000. Mura da plaka mabaro. Sa kablawan tengaro ni Mian Kayabyab, Camille Kakoskos ni Reynalyn Garcia, Roma Mitokero ni Rosalyn Garcia, Reyna K. Oliver ni Marnie Kabagbag, Ken Lorian Inigo, Kilong Philip Marketing Corporation, Kandon Branch, Kandon City. Hasta mutun Karapagayam, Dinante Asuncion, Soren Bumatay, Melvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Roby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marisol Akuykoy Bagani, R.G. Javier ni Madel Tibanes, Kinisara si Enricanya, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan Nicotor, hasta que Maylina Villa, Robert Trigona Jerome Rilera, si Tracy Ama Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Kablawan tayo mo ni John Davis Bergonya, Santa Maria, ni Jen Aquino, ni Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, ni Waway Gallardo, si Ron Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocos. Si Castaw, kin Jessalyn Toson, Rica Tobadlo, Cristel Sorin Serna, ni Rom Kayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Kablawan tayo mo at ni Yomi, manariman nga buy-buya ti live Facebook, hindi si TV Radio Tiradpas, naimbag nga oras kin kanitom, kasta mo tayong kinisyaon. Kablawan tayo pa ni Rolando Gamuso and family, ti Bagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro, Candon City. Hasta mo tayong kada Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Luana Romero, Leja Romero, ti 620 Barcandas, Robio Galimuyo, Dilcotor. Hasta mo tayong Anita Labayo, Jen Wandas Monsingarsiaga, si Bigbiga Sudipon, La Union. Kita tingaro ti pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City.
Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Bandon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Addan sa kapulkit siyam minutos, kalpasan si oras ng alas 6. Ikablawan tayo nga rin pagayam, ang nilrakuya tilantag Santa Cruz sa Ilocosauran, niyag ni Sobrero ti talagban tayo Ilocosauran, nilinda ontaril si ontaran, tariwas bani Pangasinan. Hasta mo tin kada pagayam, alis manaw gin family, isa pang Galimuyo di Ilocosauran, Pastorano in family, ti Rubio Galimuyo di Ilocosauran, and Rebecca Dragse in family, ti Kalungbuyan Galimuyo di Ilocosauran. Kablawan tayo mga na Artemio Cabangcala, Erenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Cheto Barcheta, Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlida, Ilocosauran. Hastawtin pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, si Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kaya ni Camel Gasatan, si Barangay Paypayad, Candon City. Kablawan tayo mo ni Belma Gani Gabwatin family, si Pariuk First, Candon City, ni Edna Galon in family, si Pariuk Second, Candon City, ni Daniel Galcon, ti Barangay Palawaan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Belma Sulebon in family, ni John Sulebon, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosauran. Ang gaya, malagip ko Belma. Katay kumal sa mga atak dita, ng bapota, makita ket, nagmanto ti langit sumatrasak, magnakumatisuyo, alumsot sa jay or sadan, ngam na anok na napuskol tangok, nga matrasak. So baring nabigat, baring makasang atak dita, Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosauran, nagturong sa Concepcion del Pilar, arumarak to sa Jai, San Emilio, Ilocosauran. Kablawan tayo mo ni Edna Tolentino, Tisilag, Santa Maria, Ilocosauran, Erlinda Inurelia, ti Arnap, Salcido, Ilocosauran, Crisis Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosauran, Tinevenos Monte, Tubidan, ni La Trinidad, Benguet. Kastamutin karapagayam, Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipi Bautista in family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union.
Kablawan tayo mo ni Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin ni Locosorang, ni Mina Isladi Tararampang Balawan La Union. Pastaw Tinorme Batingan, Mian Batingan Rio Batingan, ni Gretchen Lea Batingan, Tiniuwad Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini Pangasinan. Yang kastamot kin Merlin Uma, yung family ti Samang Norte, Molinaw, Pangasinan. Ablawan tayo mo ni Renato Tingorden, Ben Saborat, Sherlyn Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Ablawan tayo mo ni Duna Abungan, Jessime Urbos, ni Jamaica Maymay, Rosel Largo Aslitumbaga, and Maricel Labungan de Barangay Culayo, Bani Pangasinan. Astaw Timbatot Las Igan Dawasen, Jaime Francia, Romel Francia, the person in Norelia, Doming in Norelia, Lois Ganad, Mr. Mrs. Clayford Eileen Ganad, the Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosoro. Ablawan tayo mo na pagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosoro. Arnold Dueling and family, Tidasay Narbacan, Ilocosoro. Espiritu Salvador and family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosoro. Kay Florencio Soliva and family, Napatot San Esteban, Ilocosoro. Kablawan tayo pa ni Glenn Biras and family, Ibang Bangarburgos, Ilocosoro. Ni Alcian Sita and family, Banglayan, Narbacan, Ilocosoro. Anthony Dueling and family, Tabur, Narbacan, Ilocosoro. Kinisa Nicole Deron Montero and family, Ikinarayan, Narbacan, Ilocosoro. Kaya kastamutin karapagayam, Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Kinalasin, Santiago, Ilocosoro. Kita tingor tumunadani yung hindi basa, naggapo kin Janel Hermano, Ilona Quirino Isabela. Dani una na Paulwan sa diri ti payak ko. Hindi ito ikatada sa Jepagilian ti Damam, Saudi Arabia. Na minsan pa'y inaksukisukan ni tibiyag ni Danan. Apasit tinaglabas, inak kinukupikupan ti dinna. Yumnupay na sa Agustin nakmarik na. Tumparlata may buksilan, tinak parang istorya. Sa nagbalinon ng inspirasyon ko, itakin tiyag dama. Pinaras ko tinaminsan, anagar-arapap ti pragmaymaysak. Kasman nagammamangawak, anagampayag ili agbasbasak. Aduwa pamadayaw, tindahin sagot kanyak. Kang runan dagiti pamatag, dagiti naganak ko akabadangak. Nadanon di pragkuleo, iti sikat na universidad nag-iskwilaak. Sadyaya pinagpatuloy ko, dagiti na kinararapa paragsak. Ninjak pagarupan, amaragtugak duklos kinadamsak. Takaday di paimot nga rod, umadanin ng agturpusak.
Wen namimpinsan na nalpay, dagiti sa buday apayak, nanabtugak manipod, nga to nagtayabak, sinay kinliday, yumapay adu marikriknak, nupay dagiti naganak ko, nangipay adu arigat kanyak. Nupay may gapo kinayat, isot simang bayan panakarakrak, naperdi lagi ti arapapo, anang balod ti kaunggap. Namimpinsan na sumali, iti panunot ng kulap kanyak. Tad-adda naggari dito'y puso, iti bara na yata na kay sagmakak. Naglabas pa'y adua bulan, kintawon na nagan-anusak, lagi ti arapapo, yakon may tuloy at pakaiwanwanak, kapotrim musing agasak, anang tudluak manakanak, asukat lagi ti arapap, anak nuan na kay bato blakak. Pudnusit kaitan nanak ko, sigamon ko inanadak. Siyamin nagasat ko, inibturak kinananusak. Asukat dagiti arapak, anaib batak. Gaputa sikan tinagbalin, asa diri tinagar-arapapak. Wen tapno matunoy kumutlang, tarapaap naglupuyak. Ababaen kin ka ituloy mo, dagiti binatog tinagkamturak. At maminsan pa'y yakon gamden, ipakayaw awanak. Ngayon pa'y nitarumpingay, tigasak anapailam kanyak. Suday ta ti daniw, anapaulwan sa diri ti payak, nagarapaap, nagkapo kini Janel, hermano ti Lona Quirino Isabela, hinday to kada sa Japagilian ti damam Saudi Arabia. Kita tuimot nga rod ti may sa sunatan, amay pakuyog ti daniw na. Gapot dungukyan ka, demo nimbilang, siya'y inka, sinakta.
awan patsek akar karim kinaulbod amin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan patsek akar karim kinaulbod amin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta malagip mo pa'y ngata ita taadda ka imbati manamnamat asyak tay sublianam ulbo dalilaw kagayam Jakman lamay turen saktan day tarik na gapot dunguken ka demon imbilang siyak tay inka sinagtan awan patsek akar karim kinaulbod amin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan patsek akar karim kinaulbod amin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan patsek akar karim kinaulbod amin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa kapulo kat inom minutos kasangwanan ti oras nga alas 7.
Kikablawan tayo rura pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosoron, Wende Loreta ti Magsingal Ilocosoron, Edgar Marquez ti Bukayabra, Abdi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosoron. Hasta kin Daniel Avalos, Orlando Alvaros, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, ti Langkwa San Emilio Ilocosoron. Ang hasta kin Kirby Villaros, ti Matubwe San Emilio Ilocosoron. Kablawan tayo mo na pagayam, Nestor Sumao Ejo si Galindo, Edwin Tolentino ti Dinaratan, Salcedo Ilocosoron. Hasta mo tun karapagayam, Lorde Poselero, Marlita Gamata ti Lintik Banayuyo Ilocosoron, Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi Galimuyo di Ilocosoron. Hasta kin Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Canlon City, ni Glory Baying Ibia ti Santa Maria, Ilocosoron, ni Mansel Sevillano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosoron. Kablawan tayo mo na pagayam, Lito Turalba and Family, Leo Turalba and Family ti Barangay, Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosoron. Ilibina Rosendo and Family, ti Kalimugtong Galimuyo di Ilocosoron. Hasta mo tin Perlita Mika Ironilla, Dita Mansano ti Barangay, Kaliwakio, Salcedo, Ilocosoron. Kablawan tayo mo ni Ana Kasim ti Butobot, Balawan, La Union, ni Sally Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta mo tun karapagayam, Barlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocosoron, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosoron, Marisa Rubia, ti Kalitong Burgos, Ilocosoron. Hasta mo tinakablawan tayo ni Lilia Flores ti Barangay Pagangpang, Galimuyo di Ilocosoron. Kablawan tayo pa pagayam, Terry Alcantara and Family, Marilyn Pitarque and Family, Di Alcantara and Family, Los Alcantara and Family, Ismael Gabo and Family, Mr. and Mrs. Robin Norma, Valdez and Family ti Barangay, Waigdaya, Candon City. Hasta kin Albert Rapada, Opring Requepo, Mr. and Mrs. William Organaban and Family ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kitating arot ti Dani yung itaybasa, managapo kin Julindis Norabay sa Matias, si Tagat Sur Claveria, Cagayan. Si Dani Unana Paulwan, si Kakinsyak. Awan sa bali ngay nak kinararapaap, no di tay nak masarakan na podno ngayat. Keti tinamarswa, dakkel na pagyamanak. Taimpay na, enak kayan na yat. Narnway man dagiti basno talawig. Amang so tinatibker ti pamatag. Dapay kusbo, tamong adak ka sa rikod-kod. Tanakarnaw ngayat mo, tinabilig at idok. Kita silong mo awan, ari papa.
Kanatalgudak kadagiting kain sa pata. Adin tuwag baw, nasangal ngayan na yata. Itik ka anuman, adan tulata siya kinsika. Sirigta sa rabunta, tunggal dumteng nga bigat. Tada ka kakibin ko, amang sipot paragbanawag. Pagbuligan ta sa ngalin, dagiti rapap. Alain tan sunsunan, tidanay itibiyagan. Sulay ta tidani na paulwan, si kakin siya. Nagapukin julindis no rabay sa matyas, si Tagatsur Claveria Cagayan. Kita tuimot nga rod tumuna ay ti, may sa sunata, amay pakuyog tidaniw na. Kasano apat yan ka nga ay ayaten na di mo mer iparig na ken ipakita nga ay ayaten na umanay kadiken ka tanalanay ngay kikita umanay kadiken kan yisem mo kaniyak kaspan nang iparig na lupot nung agay ayat ka lulukang tapusong agumaw gawawan nuabayin ka mangipeksa ipakita iparig na tapnon patyan ka nupaspasi langay selyas inikigma panagdatoy mo kaya dapat yan anapod no taayat sa tulap patyan no sa wem mapagpatyan na kasano apat yan ka nga ay ayaten na di mo mer iparig na ken ipakita nga ay ayaten na umanay kadiken ka tanalanay ngay kikita umanay kadiken kan yisem mo kaniyak kaspan nang iparig na lupot
pasig lang ensenyas inikigma panagdaton mo kanya jakpatien anapod no taayat sa tulapatien no sa wem mapatpatyan na no pud nung agay ayag ka lulukang tapusong agumaw gawawa no agbalin ka manipeksa ipagkitang ipariknang tapnon patyen ka no paspasi lang ensenyas inkitma panagdaton mo kanya. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Dapay may sa minuto sa sangwanan di oras nga alas 7. Kikablawan tayo ri pagayam Roderick Saldua
Katunan na dito'y good evening Sir Leto. Astamot king kapagayam naimbag nga oras kin kanitom ti daytoy ngayon ka paragbuy-buya ti live Facebook ti DCTV Radio Tiradpas mabaan ti programa sa miwingayo kinandani ti Luanja. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa ti Poblasyon Villaviso sa Abra, Carmila Bilandres ti Piliganabra, Ana de Asuncion ti Bangadabra, Lorena Divina ti Balasiwan, Santa Maria Ilocosora, and Miriam Braceros ti Pakang Santa Maria Ilocosora. Hasta kin Arnel Garcia, Joby Garcia ni Ira Garcia, ti Sabuanan Santa Lucia Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas di Gary Gallardo, di Santa Villacarta, Mili Gambon, Mr. Miss Nanding Piligalo Tin Family, di Barangay Bagani Gabor, Candon City. Kablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Eben Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Sikoroy Santol La Union, Astabo Kinsaria Tubia, ni Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjama Tin Family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, ni Catur Reyes, Tukepa, Luba Abra, ni Madeline Monses, ni Tamak Villavisosa Abra. Astamo Tirakapagayam, Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Burita, si Barangay Boter Santa Maria Ilocosora. Hasta Tinebi ni Canora, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno Pangasinan, si Lailani Rivera, si Barangay Barlo, Milsite Mabini Pangasinan. Mablawan tayo mo ni Mr. Mrs. Frederick Marcel Cumbas and Family, Pilimar Cumbas, Presel Beleno Cumbas, Candida Cumbas sa Barangay Gayaman Luba Abra. Mablawan tayo mo sa Barangay Kagawad, Mr. Miss Danilo Lose Galyeso and Family, Barangay Kagawad, Mr. Mrs. Dennis Wilma Alcaide and Family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and Family, Jomir Alcantara Jr. and Family, Mel Inigo and Family, Chopilo Balvin and Family, Virelio Balvin and Family, Astautin Leto Balvin, Denisa Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and Family, Rubin Kodjamat and Family sa Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Astamo tingin Susan Galutan, si Barangay Bagani Campo, Candon City, ni Nina Jose, si Barangay Katirman, Candon City, ni Eric Saldua, si Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocosora, si Hilary Akisa, si Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Victor Abaya, si Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosora, si Dayan Cortado, si Calawan, Candon City, Ria Palya, si Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Bene Violeta Alcantara and Family, si Ansad San Esteban, Ilocosora, si Gina Linmina, si Barangay Cabcaburaw, Burgos, Ilocosora. Hasta Dennis Madriaga, si Bangadabra, Augusto Mico Alyorina, ti Suyo, Ilocosora, Angel Arsina, ti Abur, Narbacan, Ilocosora.
Kablawan tayo pa ni Brenda Lopez Ariula, si Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora, si Pagayam Florante Gramay, si Santo Tomas, Candon City, si Lea Gawat, di Silgawat, Flores Gawat, di Barangay Atirman, Candon City. Hasta Timnir Sigabora, Ira Crisanto Erickson Kenneth, Manuela Kenneth si Barangay San Nicolas, Candon City. Kita tuwing araw ti Pamalagip, Manipod, Master Control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo Dan 8 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Nagiti kayat na mahirwar ti installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Nidjaya na karakayo tinaparta ka proseso, hindi kalidad brande na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa'y tururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang kairwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangirwar iti motor na, nagdata mamuyo kayat na tagkamotora, kuyugin nyo lang umay to opisina, ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation,
Tadla ti agur uray 1,000 pesos agun ko na itong galada makuyog na customer. No dati sa Lutsudyo tumawag di dito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti via messenger Rito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo karagiti na dakama ta branch office ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa po ninyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo nangagyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaiso mababalasang to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigila mahala yung mutlang, ti 1,000 pesos, no makairwar ti customer, ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, kin may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon ti motorsiklo da, in kaya lanin dagiti original URCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo't karagitisan pa yan nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017 nagpababa 2014, in kaya lanin mo ni claim, sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yun lang dagitay. Xerox copy to original URCR, ti motoryo agraman valid ID. Ikablawan tayo roda pagayam, Milena Kodjamat, Piligalot, Corazon Caliboso, Daisy Caliboso, Manaling Kodjamat, Caroline Kodjamat, Rose Kodjamat, Robin Kodjamat, ti Barangay, Alangigan Sikin, Candon City. Hastaw Kenji Carpina, Joy Baturi Carpina, Glory Carpina, Jamie Carpina, ti Barangay Akeb, Narbacan, Nilcosor. Hastaw ti Evelyn Aguilar, ti Purok, Maligaya, Barakbak, Tagudin, Nilcosor. Tingkastamutin kada Roderick Ken Angelica, ti Mike Vince Istora, ti Talag, Tagudin, Nilcosor. Kablawan tayo mga ni Roelio Ortiz, Ronalyn Ortiz, Jonalyn Ortiz, Romami Ortiz, Dorocho Ortiz, si Gardinia Ortiz sa Barangay, Nagsabaran Sor, Balawan, La Union. Hastaw ken Roslyn Yanga, Cecil Ramos, Sita Gaja Valdez, Nime Arias, Yolanda Rosario, ti Barangay, Patpata Sikin, Candon City. Ablawan tayo mo sa pagayam, Maricar Garcia, Armilita Garcia, ni John Garcia, Ken Patrick Garcia, ti Barangay, Paratong Trik, Bangar, La Union. Ablawan tayo mo sa Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo nagiti Barangay Tanod, Kendits WBNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo ta Sinyan Rondulia Group, Paskara Pagayam, Alejandro Colas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hastaw ng Barangay Captain Elencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gomalio, Ex-Captain Roberto Balvin, de Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosor. Hastaw ng Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Milag
Gagarin, Lolita Pascual, Michelin Dasmariñas, Risa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, Tinipi Bature, si Barangay Langigan Sikin, Kandun City. Hasta muting Greg Lawagan, Manuel Kedaog, Ana Kedaog, Kinimitoy, Dulyente, si Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos, yung Kastautin Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwase, San Domingo Manzano, si Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kita tingorog ng basa, Dani mo naggapo kini pagayam, Ibi Barangan Pascual, ti Barangay number 40, Balatong Lawag City, Ilocos Norte. Ti Dani Unana Paulwan, Sugat. Makakapatay nagdisaw-saw asaan nga humno. Duyukin na ti kaunggan, rik na kinpuso. Makaipa sa kaslabas, rinukot silyo. Amang danar panunot, ultimo kinatao. Kunada ganad kadagiti balikas, nga isawsawang kadagiti tao tanakas ang dati pisikal masugat, mabayag ngagmaumaw. Kitnaapkos kinautot, pati panunot mapukaw. Ngam ti masabra kasaw, awan may tud na pagimbagan. Tauray na imbaganon ti sugat, masayrat ta ti kaunggan. Daytay na sugatan na lasag, mang parnuay pakalaglagipan. Piglat tabarka, no pa'y santon anasanang. Lumasugatan iti puso, mapiktaran mo ti kinatao. Nunakapoy tirik na, agbalin ka adudoso. Hinjak kitulok, gapoy ti dakkel, ngayati ti apo. Dayta ti Daniw na Paulwan, sugat. Nagkapo kini pagayam, Ibi Barangan Pascual, si Barangay number 40, Balatong Lawag City, Ilocos Norte. Kita tuimot nga rod ti may sa sunata, amay pakuyog ti Daniw na.
palasban Gameng itinapalabas Kanuin tayo lagi pen Ken pasantaken Day di naglabas nga kalman Ay wen na po kaya na Nasamit nga isen Limas bangen Aldogen rabii siksikalaen Iti inaklag lagi pen Kano awan ka ngay nagmabuybuya Malmal day manday tuirik na Tay di nasirpat ko Tay nasken ngayat mo Mabang-aran day to'y puso Kasman lag na ngayon to Ngawan patinggana To'y ragragsak Anyan angayen, anyan aragsak Simbeng tal nati panagbiag Ikagimungan no mapalasbang Gameng itinapalabas Tanuin tayo lagi pen Ken pasantaken Day di naglabas nga kalman Ay wen na po kaya na Nasamit nga isen Limas bangen Aldogen rabii siksikalaen Iti inaklag lagi pen Tanu awan ka ngay nagmabuybuya Malmal day manday tuirik na Tay di nasirpat ko Tay nasken ngayat mo Mabang-aran day to'y puso Kasman lag na ngayon to Ngawan patinggana
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adapay ti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adapay ti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapokot ko for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga biti ng Guardian ti Balbalayda di dadungan sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para dito kalaki victim so Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure.
Dan 30 minutos, palpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan ti arura pagayam, Dionisio da kanay, Clarita Ragos ti Barangay, Palautit Baknutan La Union. Astamten kada Renato Mirna Pascua, Tortiga Baknutan La Union. Kablawan tayo mo na Augusto Legazpi, Juanito Alcantara ti Barangay, Talyawon Tagudin ni Lukosoro. Astaw ti Barangay Captain Alfredo Kawis, Barangay Kagawa Gigi Coeco, Jofre Cadorna Mindapalo, ni John Byron Timberelio ang babag ti Barangay Banukal Lidlidda Ilocosar. Pablawan tayo mo ti Glory Gayaw, Emily Tumopiat ni Annabel Tumayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong Borgos Ilocosar. Hasta mutin karapagayam, Boy Lobindino, Emily Lobindino, Mercio Lobindino, ni Angel Lobindino, Rogelio Legazpi de Barangay, Gelong Dalawa, Lilom Ilocosar. Hasta mutin karapagayam, Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in family, Pascal and Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Edwin Olbinado, Violi Lambinicio Olbinado, Kinikonsing Olbinado, Astamo Ken Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobina Castro, Lobi Castro, kinami na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, di Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga ni Delia Kidangen, ni Leo Kidangen, Ricarda Calagis, ni Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, ni Aling Benito, di Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosara. Hasta kay Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong de Bena Jr., ni Rebain di Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Gratuito de Villarica, Canton City, ni Efren Di Castro Jr., Efren Di Castro Senior de Barangay, Bagani Ubog, Canton City. Hasta kin sila may Romero, ni Carjoy Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, Fernando Romero, de Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Adila Rivera, Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia Ortega, San Fernando City, La Union. Hasta kin Maluabaya, Canlon City, ni Magda Eleo Tapato, San Esteban, Ilocosara, Eli Tiadas, Kinarayan, Narbacan, Ilocosara, kini Felix Ramos, Lauingan, Santo Domingo, Ilocosara, Kablaw dahil ito yung naggapo, kay Carlito Estranyero, kay Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Albert Cacho Almasan, kay Pilar Abra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Ilocosara, Eric Paulo, Bigan City, kini Lester Tilaplabog, Villavisosa, Abra, hasta kin Janus Carorpilla,
Janes Orpilla, Dante Orpilla, si Santo Gabayan and Family Danaya Gabayan, si Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo si Barangay Kagawad Mario Bare, Barangay Territory Angelina Banto, Barangay Secretary Leche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, si Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kinamor sa o Lorenzo Lawage, Julieta Lawage, Gloria Alcantara, si Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocos. Hasta kin Jubilito Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, si Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga na Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Ruben Lopre, Manilin Nison, de Declaration, Ison, Daniel Orbo sa Barangay Katulay, Molinaw, Pangasinan. Kita tinguro di pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
dapat sa nga 48 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 8. Ito na ni Brenda Lopez Ariola. Naimbag arabim kuya, hasta mo king kapagayam, naimbag nga oras kin kaniton. Kikablawan ti aruda pagayam, Ruli Gabaldon, Binaminandaya ti barangay, Maringkukurong, Suyo, Ilocosor. Kastaw ti Richard Chaan ti Orsadan, Suyo, Ilocosor. Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Doris Ramirez, ti Barangay Mabilid, Sigay, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Jason Libayne, Marilyn Ventura ti Barangay Magallanes, Luna, La Union, kini Henry Tangalin ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kablawan tayo pa ni April Abilio, Mercury Abilio, Rodrigo Abilio, Milenio Rubangel si Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Hasta mutin karapagayam, Jobilinggawa Salon, Adelina Bugasto, ti Barangay Darapila, Candon City, Mary Nasuren Diskira, ti Bangadabra, Quintes Mina, ti Abkaburaw, Burgos, Ilocosor. Ablawan tayo mo ti Bobby Gorospe, Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta Bernardita Libaton, si Barangay Bognay, Candon City, si Janice Mila Chica, si Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Pablawan tayo mo na pagayam, Cesar Balios and family, si Vincio Inigo Senior and family, Ryan Balios and family, si Barangay Langigan Siking, Candon City. Kablawan tayo mo ni Josie Valdez, Gaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbito ni Sunshine Sumakyag, Danny de Rosario, John Balucanag, si Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosor. Hasta mo Beth Alcantara, Domino, Lisa Cortez for the Lisa Reyes, Beatrice Basilan, Melio Dapiawen, Clarita Domingo, Tisitso, Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Pablawan tayo pa ni Jopper Bilaso, Jopper Langkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Astalkin Cesar Gakutan, Julita Gakutan in family, San Nicolas, Candon City. Pablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta ti Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosor. Kitab tingarudon ti Maudi Asunata, amay luknoy ka kay amin na pada-pada. Bagtayat mo, inak inkulbo. Unak man lang na siya, din ka ay ayat din. Gaya madamit sa bali, apat-pat ken. Ket dinasakit, abayan ipay lagayen.
dapat sa pulgit 2 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8, hintay pragpakada. Ikablawan sa rula pagayam, ang Ilisabon Selection in Family, ikabarwan sa Emilio Locotoron, ni Marie Valdez, si Patak Burgos Locotoron, ni Anke Malano ti Bangar La Union, Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo Locotoron, Kinisali ko Jama ti Santa Cruz ti Locotoron, Astaw ti Leni Ramirez, ti Madarang Salcedo Locotoron, ni Rila Marca ti Camarin Salcedo Locotoron, and Marshall Bravo ti San Tiburcio Salcedo Locotoron. Astaw ti ni Mr. Mrs. J.R. Mayla Garnasi Gawat in Family, ti Katirman Candon City, Mr. Miss Joffrey Lisa Gambito in Family, Arling Galon in Family, ti Barangay Baigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo na Makili Romero, Pinaglawan, Santo Domingo, Ilocosara, Mr. Miss Berelio Fredelina Domingo in Family, Mr. Mrs. Binamin Brenda Rante in Family, Mr. Mrs. Marquez Domingo in Family, Tinalbo Santa Maria, Ilocosara. Dagiti kayat na mga irwart installment ng motorsiklo at tuyin ti Rosecroft Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na karakayo ti Laparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa'y turay nyo gagayam. Pamay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makairwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo to walang plano, makairwarte motor na naglat ang mamuyo kayat na tagka-motora. Kuyugin nyo lang o may opisina. Si Rosecroft Don Philip Marketing Corporation. Nagdati agur oray 1,000 pesos. Agun ko na titunggal adda makuyog na customer. Nagdati sa Lutsudio tumawag, tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Para kiti nadakama sa branch office ng Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puling tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Rinoy Bagayo ng Igyo, ni Radyo Tiradpas, para kiti madanunan nyo kakapintas, tinaisim mababarasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maala yung mutlang di 1,000 pesos no makairwar ti customer na ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, get the requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagiti mo nakabayaran ti motorsiklo da, yung kaya lanin da kitay. Original WRCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot ka nagtisan pa yung nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpababa 2014, in kaya lanin ni claim sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Itogot yung lang dagitay. Xerox copy to original ORCR, ti motoryo agraman, valid ID. Arawin papagayam nila. Agsipod tribos manin. Ioras tayo tila ito yung programa sa miwingayo kinandani tilkwan dyan. Kitinton manin malum no bigat. Padaanan yung tumanin.
di tamray dayaw wapagtega nyo. Alawin papagayam nila. Ibatimin tinaimbag nga oras, kendra biyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control ni Angel Ruel laranang kastamutan ti TV sa ITPN Channel 13 ni John Marie Abab. Ken to'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, bye-bye. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.